najtežih do sada. Vidjeli ste i sami, dobili smo na knap, ali glavno da smo dobro. Svi smo igrali dobro i nadam se da ćemo tako u finalu igrati. Možda čak i ključ cijele partije, bili su dobiveni parovi. Ti i Grgić ste slavili u prvoj utakmici za pobjedu 9-8. Ušlo je 180 kad mi je trebalo i zavisno sam na 2+6 zadnju strelu i to je presudilo. To nam je dalo snage da se komodnije osjećamo u drugoj utakmici, jer u slučaju poraza imali smo novu utakmicu pred sobom. Normalno, da. Kad vodimo 1-0, lakše igra drugu. Ja mislim da je to presudilo i nema veze šta je presudilo, ali glavno smo mi dobili. Ne znam uopće što reći. Još uvijek sam neko tup, imam neki čudan osjećaj euforije i tupila, ne znam. Ne znam što biste rekli. Prije puta u praks sanjali smo u finalu, sad smo tu. Ja ćemo ga osvojiti. Došli smo do finala i osvajamo ga, ja sam siguran. Siguran. Znao sam da moramo biti, svi smo sebi dali zadatak da moramo jednostavno dobiti, jer ovo za nas bi možda malo izvučalo nekako drugačije da smo izgubili. Ovo smo stvarno morali dobiti. Ja sam odigrao na nivou, ne može sve 4 igrao, sve 4 dobio protiv najjačih vaših igrača, nije bez problema, odigrao sam odlično. Pa ovo nije bilo uzbudljivo, ovo je više nego uzbudljivo, ovo je za srčku. Šta drugo da kažem. Strašna igra je bila. Tačno. Uvijek nisu imali nikakve šanse da me dobiju, razumiješ, nije ni jedan jednom mašio izlaz ili ovo ili ono da kaže sad sam podbacio, imao sam ga, nisam ga dobio, nego nije imao nikakve šanse, ni jedan. Mislili smo da u parovima ne možemo da izgubimo, ali eto, desio se peh. Šta je bilo je. Izgubili smo gotovo protiv najbolji, ja mislim, razumiješ, ali kako da kažem to, na kraju bolji je pobjedio. Samo koncentracija, dobra igra i to je to, ne? Idemo uzeti finale i gotovo. Kao što čujemo, ljubimac ste navijača. Otkrite tajnu. Gdje god dođem, uvijek sam fair sa svima i ja mislim da je to u redu. Prognoza za finale sa Poljacima. Pa kaže se kamen do kamena pogača, a strelica do strelice europska pogača. To je Hrvatska. Nevjerojatno, ovako nešto nisam trebao do sada. Takav provokator. Bilo je vrlo napeto u finalu. Bilo je vrlo napeto, ali biti bilo i nesportskog ponašanja. Određeni igrači Poljske su se ponašali krajnje nekorektno. Provocirali su, svakim svojom gestom su pokušali isprovocirati, naljutiti nas, totalno nas izbaciti iz takta. Možda su jednim dijelom i uspjeli u tome, ali krajnje nekorektno ponašanje određenih igrača. Ratajskom i ovom još jednom svaka čast, ali jedan igrač je bio krajnje nekorektan. Pa izdržali smo. Napeto je bilo, ali mislim da smo mi bili spremni za takve stvari. Ovo je 6 ljudi u reprezentaciji koji je spremno uvijek odigrati bilo kakve mečeve. Mislim da pokazali smo to. Great feeling. Yeah, okay. Yes, we are very happy because last time when we was a champion, it was a long time ago, it was 3 years ago, and we are now very happy how you see my partner. Ovo je u jednu ruku i slatki poraz. Bilo je žestoko, ali mislim da smo mogli i uzeti to prvo mjesto. Imali smo ga. Meni je krivo zbog onog prvog seta. Mislim, podlegli smo njihovoj atmosferi, nismo trebali tako reagirati. Pikado je jedan sport gdje ti možeš dignuti jednog igrača u istom trenutku, spustiti trojicu, svi četvoro igramo na istom aparatu. Mislim da bi se na to trebalo malo obratiti pažnju drugi puta, da svi četvoro igraju, ne diže se samo jedan igrač i tako. I to mi je malo smetalo, ja sam tu podlegao pritisku, u drugom setu kad se to malo smirilo, ja sam dobio prve 3, mogu sam dobiti sve 4, ali nažalost desilo se kako se desilo. Meni je još uvijek krivo, drugo mjesto je super, ali mislim da smo mogli biti prvi. Izlaz nas nije išao, sve je bilo za točkicu, za milimetar i šta da kažem, evo. Ali ja mislim da je ovo veliki uspjeh. Nakon toliko godina drugi u Europi, ja mislim da je to veliki uspjeh.
da su dečki odlično igrali i mislim da nisu nikog razočarali i mislim da treba biti jako zadovoljni drugim mjestom. Nevene, kako je bilo gledati ovaj uzbudljivo finale? Vidio si i sam, dosta teško, ali ovo je veliki uspjeh. I trebamo se veseliti, ne? Bili smo za dlaku do trona. Mili moj Bože, drugo mjesto je fenomenalno. To je izuzetan uspjeh i da smo prije ovoga prvenstva trebali potpisati negdje drugo mjesto, potpisali bi ga i ti i ja, jel da? Apsolutno. Kako je bilo navijati i podržavati kroz cijeli turnir našu reprezentaciju? Ove sjajne dečke. Gledajte, ja mislim da bi bilo najbolje da se ovi naši pridruženi članovi malo i više pridruže, znači da počnu igrati, a ne samo navijati, da vide kako je to. Pozdravio bih sve one koji nisu vjerovali u ovu selekciju, u ovu hrvatsku mladež. Hrvatska je prvak svijeta! Jednostavno sam prazan, doslovno prazan. Žao mi je i doslovno ne znam što reći. Malo sam se previše uzbuđio, malo mi je ovo pre, još sam malo po domu pa zaista ne mogu se pričati. Neizmjerno mi je žao, imali smo šansu, da je bilo malo se više onako sportska se reći, malo ovih izlaza. Sa 9-6 moguće za nas smo izgubili 9-6. A to je pikade, to je sport na kraju krajeva. Već 17 godina nismo postigli ovakav uspjeh. A svi se ismijavali s ovom generacijom. Sram ih bilo. Kako se osjećate nakon poraza u finalu? Tuga, ali s druge strane ipak... Ne, mislim da nema tuge, mislim da istina je da sad evo mogu konačno reći, ja sam vjerovao čovjek da ćemo to i osvojiti. No međutim, eto, tako je kako je, igre su bile izjednačene, neko je morao pobijediti, neko je morao izgubiti, mislim da je... Ono da nam je neko to jučer obećao, mislim da bi apsolutno mogli to potpisati. No međutim, kad je došlo do toga, mislim da je reprezentacija pokazala karakter. Biti vice prvak Europe, to je nešto što smo mogli prije ovog dolaska samo sanjati i da nam je neko rekao da smo mi rekli nekome da ćemo biti drugi u Europi, rekli bi ok, malo pretjerujete. Ali evo, ipak smo drugi u Europi, veliki rezultat i sigurno poticaj za dogodne, za još bolji uspjeh. Izgubili smo od nešto malo boljih od nas, ali to ne znači da ih mi idući puta nećemo pobijediti. A sve se svodi na to da smo mi pokazali ovaj puta da stvarno se u Hrvatskoj igra jedan od najboljih pikada na svijetu.